and then so the fufa trade amponyankopo the ache yen na ene aye hu e wo fidie mu hase ebusa mo be ka story bia me de ebo e fa ye papa odi na we wo sem ebe pie mu e wo Losin TV na sem odi ba ye ne se ne yere e fa na chi papa na mi be kire mu so se oba ye no na be ma fufo e bo ne wife no hot doggy no ebusia oba no abepie mu e wo fidie mu hase na enya sem ketuwa fight upon fight. Nti bu say ensem enyenko ni ego tie mu nsem emra. Science ye ya asem ya ye papa beka ye no oba no so aba bekasa e di afa ho. Eni nti ne kame ho ni ego hwe video no emra sisi na social ne so be subscribe na wa like. Na wo do comment so aba comment section na ase yenko ni ego hwe video no. Last week ye nua be ma bi e di case bedan na ene wo ha be ma akwaba. Ya me die. Pacho se bibia bokode. Nyankopon da roma. Na no do wasemba bedan ye se o wife e friend no anti ekua. Ene emema deda e wo fie ne ensem na no be kan de na nyansem ketoa ma wo kan ekosi se ba kokora de okopie so a wo hu no wo empoma meboa. Ana se be ma ne da so ne suhum sahum up and down. See so up and down. Wo di video bi eba me de to afidie so asa video na be ma ne she trouser. Ena na wadwa ne bo. Na oyire ekwa akobutu ne so ye di ho nkomo na anu ya ne wife aba die nti na de case ne bae fatu nanim na onyia no mame Obakua de edi nkai menam Losin TV atiefo ede empanimfo so chiawo mejewoso mendofo ati akua we romantic pa What's what you say there? Sanjin so be ben we no ma me na me nto kasa no ben. Me jo so me dofo pa. Kai, ne. Odo amo be di wa fidie no so no. Eja, anti akuya jo so. Oh, na no buy wani wo hantu wani abrabra wo se na oyere buy wo se. Basa ma mani abre. What's a kabiem? Asem na no. What's a kabiem? Asem na no. Na sa na oyere te ha. Sa ne asie no. Enne de me aba ha nya sa asenka wale mu nsem ye mpapa eti wasam na no kan say sebe obi no yira da am wani abre no da so aginam say yesa da so agiremu a Doggy kura wo ho a ne ye bɔ no eno so mo ho cassette wo sa akwanya beba me de beto so ukoto say ye bɔ yire Doggy mi firi kumase ena be call enkran anadwo mi si ya me call ye mi duru ho no na bibia ekoso ena me ye imagine say ababa awai opemi wo haw opasi agi ogi majapade efiri ti kwa be na fa so video ya hu say ye boy yire Doggy de wo mu ni say abre bia no efiri tete a ye tra yinyina me obi a me da efie no street light wo edi a me dundum akiri nkane ani nyina na tinted glass nso say ye dum kane ano wo akiri na wo inside a light wo ho a de ye koso bia no ena bia ye nso a se de misisi edan na fa ye no se oye hoho anase mi tukwa na me ba mi bebo main gate ni mu a wo ba bia ye da na untimi enti di abre bia no me fa eye glass na chi na me na glass na chi ho nso e ho na mpa no ewo eti udru a hu se omoye na otwe o camera na se kwan be na fa so me pa cho de kwa ye ne se me de me camera na video ye mi wie ye no ena me koda edam foforo anti we are sure say video no wo phone so me pa cho wo we are sure me pa cho wo wonim say enye allowed say obe publish obi naked video na no de na ye ma akwan me de to so na be ma ne she trouser onro ne ho eno nti na enya akwan de to so by we na say Doggy na ye say wo ma wuro mo ho nyina na say me pa cho de sie ekoba ye ni ebra me duru ho no na be ma no ene oba no omu be odu nyina awro wo mo ho a se oma ya wiu sa fe no mu be yu eti madi bo so e wo glass na oba no ati me kasa ansana oye dey omu anti akua mpacho sa asema okunu kama mini camera on chen yampa me pese me se ne akonya beba me ba mami mi sa oyire me ba oba pa yeah me too me obi a mani da form pa se ne da no obetena o kan se me yekusase ni no me yekusase ni ba me ma me wan pusi ni na papa Dabi me ba Doggy asem na o kan ye be ba kusase sem no so Doggy asem na o kan e no kre asem o kan no me medwene ho a nsem o betena o kan ye nyina no me ba ma ye sesie we kura de sesie na o kan ti me emre no so na wonim se woni be ma da dem ma okuna video da minim
Bema video no wa ha. He who alleges must prove. Ye video no me hwe e wa ha say but me fan to afide ni so. Producer fama me na me hwe mo fa phone ni mra. Ma me kasa metie o. Se me sesi ameto we. Every 4 years about 3 years ni. Se me ye bibi a me ni kunu. Adentia. Se topoku agya me akwawale oba afofra ye wedding e wo Roman asore de. Na okwaware oba afofra no wo de no magu no. Me bra pen enu nti me bra agya abusiafo amamre se no onimu no me de naba nti mpacho maya amamre agu awade na na se munyangu no na me pese me wale ni gu baaye no esese mo meba de aware gu ne baaye no ba pa me mo akasa bebre wo kwan wa ba me pese me hu se woni se topoku aware no meba agu ana se wo ho maya amamre a ye di gu aware agu no ono na gu awale no kwan ben so oburu obominua me pictures obo me nua me ko hu kan ya oboro me picture no wo okay phone no obo dua sesen obo me dua se me fa da chi se me fa na chi a se me fa na chi a menwu ana wa woro no ho nekari nyina nsuo bi da yesu na no na hyase na duabo ne de ba mu no mene ne da ho ba bi a yeti kɔ no ɛhɔ na ɔde ne nan akɔ eti o person ne me have sex wi a no wadane ne ho no ne me have sex wi a no de ne ti akɔ ba bi a me nan wo no ɔkɔ so ayɛ sa de na fa de ɛboro madwen ɛne me nti ase so ɛna me bisa nse daddy sɛ ne wo ne me se da no me nti ase o ɛna ɔ se ɛyɛ akwankyira a ɔpɛ so ohu sɛ me fa na chi ana me fa na chi na me se me fa wachi a wakan be si na me hunu emu nyina so bia wo wale me fira busiam wo kɔfa me fira busiam mu se me ya ade bi ne enya wo ho kwan se wo de me kɔ mabusiam mu ba wo ntimi mfa wo pɛ enye de wo pɛ nya akwankyerɛ me yesa de bia sei no aboro so etu ɔkɔda hɔ no mu no me wɔ hɔ no ma na me da me bedroom na me ne da mu wo tu ye no ɛna me hu se noise bi kɔ so ɛna me sɔre na me kɔta gate no aworo no ho nyina ɛna okuta hye ɛna na ɔde bodua no eti na me nim se duabɔ no ɛbɛso ɔda mu hɔ no mu a me hu ye no no wapia bonten eti hu bɔ me na video na me kuta me de video me se na wiase hu se ma ye den na dedi okumi bɔne be na maye bibi kura se me obi de hye ɛwɔ se wode me kɔ eti me di na chiko du nso no na ɔtena nso no mu ne be ma ne bibi agusu na ɔde tena abo no so ɛna ɔhwe ɔbɔ dua no ye na ɔde kosu ano to so ɛna ɔhwe nsa no gusu nto ɔyɛ se ɔba no ɛna me se daddy wako bo me dua na oba wo san wo hu me di ameku eti me yesa me dua na ofa aba to ye aba no ko fa me na ansa na ko bo fo me ko todwe manimu nyina wo te picture manimu nyina wo picture no wo ma shawe o so me tin we say kidi enta ho na me ko fa police for by no kwan aman de me fa so no enya ba ako na enya mienu we ya so ani no me de ahyase na nkasa beba we die man hwe ya papa yi obekumi se me ma police for ye den ebem ana me ma police for be chi no koye ana me frɛ ma busiafo ana nana no so sɛ duabɔ de ɔno na sa aso so de ye mbodua eti jesu otodwan ne hina ne akokɔ no mo da ne dua no bɔne bɛ na maye ɛno ontimi mbɔ obi amane no ontimi nkɔbɔ ma busiafo amane no ontimi fa ne pɛ ɛde bɔ me dua to mo da ne dua ne we na me se masa me no wako ya jai ya ko ya jai we nko ade mintimi wale bi duabɔ nko ade mintimi wale bi se me na me bɔ odua enka wabusiafo ɔmo mpene sɛ awale ne enko so efi sɛ wo ya kanni wo so mo akanfo mo kyiri duabɔ eti sɛ wo ya me bibi na ya me ya wabusiafo na mekɔ akɔbɔ o mamane mintimi mfa me pɛ embɔ odua eti duabɔ no nko ade papa sune awale no mintimi bi ma frɛ mabusiafo aka kyerɛ mo sɛ busiafo no so sɛ wo wale me kɔ ye no mfa case bi am meka kyerɛ mo sɛ modeshia na me de no koye ne sei na so onyankɔbɔ okɔ adu bia nkyerɛ busua ne da first de na aduabɔ na eniema bebre ɛkɔ but me no me ye madwen sɛ me mia mania atena awale na se ba sela na ɛkɔ so but de ɛbɛkɔ so ade awale guo ne ba ye ne duabɔ no nti oba bɛma na tisika akɔyɛ ho ade amamre bia so wɔyɛ wadi wachi akokrom akɔyɛ eti sɛ wɔyɛ wade na so wani nya aware no ho bie mu a anamo ɛsɛ utuo ne sɛ mobɛhwɛ na moyɛ amamre ade agu aware no sɛ yɛka amamre a ɛnyɛ sɛ bia mokɔyɛ mokɔtwa nkokɔ mokɔgu nsane ade no ɛno ne amamre ba yɛtena se yɛsɛ aware egu nkuro yɛtena se di asɛm yɛwie a yɛsɛ awade yɛgu no moyɛ sa amamre ne de agu aware no
me kan say me nwale bi meba sa asem we na meba ya no wi amemo akọ meba wi amemo akọ de no so sa amamre no maye sa amamre no maye meba mi bisa question a men skepe nye de wo pe mesra meba ma me nya botre ma me de ma bisa no wi ya no wi amemo akọ de no so amamre no me kusasi ni mamamre no be ma ne ka say me ka say me nwale biem na be ma no so gitum so nwale biem a me ni amamre bia ye nya bibia senka otua nantwi a ena menini ni ba na okwaware no ka kire ne se gise otue na ntwe no wantua oya amamre ni wieye no me papa ne se o ma me nko amamre ne ye se wakotu obi etirisan e wo ye ya amamre ne de okoye no e ye se wakotu obi tirisan na se ne ye kokoko eti ye no wieye no me father na okoye me wade ma ne so no mu se o ma ne nko na amamre na ntwie no ena me brother na oye me machiri ba no ejigina mu se oya hoho ena oba ne de na aba to man chire ni mu wonim omu chire me bra ne chire ni mu onim se woto na ntwie no wan to me bra ne na gigina mu se oya woho na aba wa beyi na nim ama mo hu se modehie no oni asemesi na yeden etie ene ya wochi no se onfa na ntwie nya den embra wa ha enya ade a obeye den obenya nti bema wanya ho ade anya amamre ni nyina nwie no eba ne sen na o papa mo eka kire ne se ode ukọ na se wuwu asabio enkwa chirichiri obetimi apel kra bekura mpansa na obeba busia amane obi ani ho kan sa asem no kire ne da okay se to poku bua obi ani obeka kire obi se nkasa nkire pato enya no kure sabi o kasa no maye din o se obi anka pato de wo munie me ntidi kuro bu kasa me brother sabi me be me ka say amamre ne ma na kura no mi minim ade kode na ye kọ no me yiri akua o de me kọ no wan kan kire me say ye kotwa aboa bi anka me nkọ na eno so mutwitwa emoa emomo dane butu ni ade meba maninya no mame madam mama mre ne sa ne ma no wo ko se wo koye oba ho ade wo mbisa oba no mbisa oba no mama na wo oba nso so se be ma na misa wa wo na okoye ho ade o so kan kire no ye ho ade ni amamre na ye koye ne eye de ni de ni ebe aha nti obi sa de ni de ni ebe ya ade no wan kan na nchi na kan ni se eya akukọ odwan akonfem ena pito ba se wo ye wi a eno no obetua na ntwie ebi o mutime je 3 ebi o muji 2 ebi o so o muji ti sa amamre no ye wi how many years na mudi jaye ye koye ne 2013 ti sa time ni nyina be pim time a wo kasa muntam tie no na wo nim pefe sa amamre no wanya nwie so na ate aware na se me ka me bra ne ka na maka kire nse onya abotre ye japade mpanyimfo ne de sebi omu de omu tesoro aye ne ye wa ha te japade ne aye no nyame ya adom na se ye wi a me amagina mu na ya ba be ye de aka na ye de ewi mame be pamcho metimi abe kasa miteo se mami e kase ebra me koye ne ho ade no ye busa me na ntwi a enya no kro eye toro esense corona mi komu me kura mi nimu na sabi makosua mu amamre ante akua asie na ade ne kokoye ho ade no eja me ba asie na ade koye ne omukoye ho ade no na mete kura na ye me wonwo o se mukoye na sieye e na mutwa akokoti a obo na taba mu a na odai ya na mabom nsem no wonte kasa na no so aboni nsem e no kre ma menka no kre nchiro ewi ase ye we no kre eye ba akope draw so ye bibli nti ka no kre ne kire me ye sieye ana se nya sieye eye fie yem efia yesie obi wo ho there be efia wabwa mebra wa yesie obi ofie oda mebra ne papa oba obi a wo kwan se yesie obi wo ne fie mebra ne papa etena ase eye me ho ade no owa me ba cho efia o ne yesie obi wo ho so oba maybe say question anim question na maybe say no yima no memfa wada what must say wo de wuni medase na mutwa akokọ ema ne bo na taba mu kodai ya ma mo bo mu nsam ema be me ya wonte kasa no so bo ni nsam amre no so ko so mede ne koye no asema me papa bi sa ka kire me say ekua ante akokọ de na mi bi sa sam amre no ekọ so amamre o ma twa akokọ ye ku akokọ eye pito no mo cheche nam ne mampanyimfo ya nti akokọ ne bo ni mu ekodai ya ma mo bo mu nsam da bi nsambo bi wabwa nti se woni bema amamra wo kan nyina no obia ne kuro mamamre nti se ukoye kotwa akokọ ye den de wo pe na akokọ di akire me problem ne se anti akua sa wade no bema na bowdua waworo ne ho hwe obonkoto ode atwi foma bowdua wani nya wade ne ho a na wo se nka wugya wade na wugya ware nso so a enye bema ne fie a woni na sie na ade bema beba ho ne waba beda
eno kura nya ba oh offer enya ho na esa woni be ma beda me do for pa mame awale no na me akua na enye me pene se megu awale no aduabo ne ba ya me ne abusiafo yegu so dwenwen e kwan ya ye be fa so no e na okowale so wono aduabo aba abufu aba woye den ya me obi de hye se me na mafom o se wo na wafom o aduabo aba mu no enibra aba abusian ne mu yewu ya no se ne brother no makowale oba wo ne kuro mu sabro no ma ye de ama no omo ka kire me mantie me da ho anopa no no adi videos a okoye oba no ho adi a eye fugu a me metoto firi boko de bre no na ohye na me fugu a me metoto bre no a wo hye no eno na ohye de koye oba foforo ho adi send videos ni nyina de gu nti o send videos ne ma na so kofa be ma ba fi ho eno na me pese mi me fa be ma ko endi be ya yi me hu sa fe de baby awale no adu no me ye hwe ya enye bi me fi so de ne yira betena fi ho e na one ne yire ya che fie no me wo ho no no aka kire me se wakwa wale awo etu de be ma ba fi ho me pa cho madam me ba eno na me pese mi hu mi jawa won sam ne de bebre se ono wo kan no wo de be ma ba fi ho na no video kra ode brem mu no se mo be hwa na me sister tinchen na be ma no so awro na tare ne top o video na ni mu no me na me sha na be ma na awro ne top dienti na be ma be awro ne top ada oba mpa so onda me empa no ye me amedia aha nti dienti na be ma be awro ne ho ada wo mpa so me ni kunu okay me ni kunu me ti me ni kunu past 3 years e kwa 4 years me ni kunu se to poku ni ne yire ne tie wa cha ne yire ka wa mi no so cha ka wa ni bi etimi so me de me ho ato wo se me ni kunu be ma bi a wo pa me bia bra me ni kunu na se woni boy ana me se wo bi na asa wo ya advert se be ma me se se o ka se be ma mra me nya be 10 na ma o enti ante agua o ka se aha o ka se bi ni kunu be ma bi a wo pa bi abra advert be nya be 10 se sia me ni kunu kinsili kura wa ha ese to poku yire be chia me ma me jeso efisa wale nagu etimi ka che sister ne se me dofo pa wo ye wuro man ni no se an wo kunu be wale wo no o kan sen e na oso ono mpo de be ma no onimu no be ma na busiafo ne kan se omu nua be ma bi na wale egu nti no mo pe oba ye den ama no e na ono so ye den opene ye na omo wale ye eto ono de titru ni gina be ma no abusiafo ho omo bai se omo na beji awale se ye nua be ma no wo yire enso awale na ye den agu nti mebam na mbisa ne se wuro ma asore dem ye no se an ana me se wuro ma asore dem ye wale mienu ana ena oso there bi so wokunu a che ka wa mienu ye fie die ena wasan ye asore de wo se an so wokunu so de ka wa che no se an na me se me dofo pa efi ne ko no be ma no menene ne ye be ye japade no wa frɛ na busi apenya ma ya che japade no de me di amame ono so tene die mu etimi huhum ya e ma yem hihye bi an se bia wo kra ne me na se bi ajapoku se wa busi apani aba wakwa ware na woni oyire dada ma che ma japade o tene die mu no de mema dukura na be ba ha ne sen ma me da se pa se akofa asemo a etesaba die wo mu nie eye oba akua eda me ware no eye ukua da sa ukua da na ye birthday first ye ne ho ade awie ye sa da day na oba akua ka kire me se miditi eye ne ya da bi sase mo de na me ba ofa me bre ni nti no last week o kan sase mo enyina nti nsa nkọ de ma me because war edema me no sabra me yare no menim satam na oba bia enima kwemu me so me yare me yire ne yare ye me hwe mfia num ne akire sabi mpradias abosoma hodo ne kramofu ahodo a ode me course no eni nyina achi no bitintim aduru ba bi no me so oba be gina ho me ba twotwa wonsem ne so ma me why me bre ne ko why ode me ko kramonu bi ho se me nko amusie ye enko fa obi a wawu atofuwo me nko fa enete a yadi sie no eni dua esi ho mintu di nhini na sabre na me yiri na ya hono de hye me kwa me ni obi enko me kwa fa saa ne ma no de ba eye no eti oba no sem won so kwese ye kofa obi a wawu atofu na ye de ne hu se esie ye enna e wo ho we wawu atofu wo we ewuwu se we de ne hu yi de wo mu ni se wani mere ya wo be ka se bibia me ne samalena wo hwe esie ho no ono na me koma ni sika metenkran me ya taxi driver ye ne mo ye ne ma o minim de yakobia utimi bribe samale ma ne kire o say we eye mo kire ho no se mi nkotu funu ena me kire ne hyehyɛ ya ewo ho nyina enti mi duru ho no o se me kwa ma me hwɛ machi ma me hwɛ manim
na we call en unchen Dabi o men show wachi men show anim tu do we fa na benante I no from se me kwa ma me twa bani hwe machi se bibia de twra e na me kokkofa ne ma no so de ba ense twa ni twa mani hwe machi se bibia de twra eti me ko eye abusie ye ho no ana me papa no kokka se opanyi asema atubi ni se bi nya nipa eho akwa bi na be pe eye asie ha enu esisi ayi emu bi ni hini e na me pe e na habai ena bia ya yesi enipa no anetia ewo ena me ni nyina wo yiri yare enti na onante sa ne yare enti na ma metu sa na mo na sebi nia le fa mo no me hu se de me ye no mi wu a me enti bra no ne me pre ajapade ne ha me ba de ha me se osan ka kire ma kire se minim na se wo wu a anase bibi to na ene na busiafo be hu se magya no anase minjaye obakua kansa asem no ya wada ade be chifi ya wada ade be chifi ma bitie ne kakra me ba ya wada ade be chifi ada no obeka kire me se wahwe manimu a past 3 years ko 4 years ni twan sa wale ne begu wale ne ko oh na wale ne dia biem na wo san hwehwe firi me ho wakwa wale a shekawa Roma asore de maguvela chekawa wo san ba be bisa ma wale asem ana wo san ma mere yen twam so oh wo ye ready a enne ya se ye nko a me ode ne beko matintenti akua se wagye atum sa aware na gu anase wo ho awale bi enimi so meti sa aware ni ode a de se mo ya officially e kire sa wade agu no asa mo kwaya sa ade no wagye atum sa awale na gu da bia se mo hia anti ono ne be fa me ko madam me ba busi sacrifice obi sa me na me ka tire ne don kwa kwahie yakofa ya ko fifa malam krobra Koyja malam krobra no mumbisa na sa kwankire we ya wo kire wo no adai boni bia enipa ne ho na me koye me ne won so na koye eye nsa wo ha eti bibi fufuro bia ni wa edi ananse se ye ko me so sa besine hwe setoku mami we ye nipa bia we ye papa we sha abrabo se asifi enye ba bia hwe opani me ne to busa nsa titi ye hwan kofi ye hwan bisa no no Titi ya why titi sika kwa 7 million na di abra wontu aye minim se sa oba we ayo oba onu to hwe empa me ne da so me ne jaye no ma yi mpa na firi so se me ko fa be ma ko da so bibi besi titi ena ye nipa maami anum wone ne da ya sabi ne hutimi sane no sa oba we asem we ya kan we to twantro na okachire o me ba oba ne ka che o se woni titi da etire ya wone me tira se me ka se so wo firi meti afa be da me jimi nko ko ba ko pedi me ka se me bo bra we dua entities asem se no ma e no staja boku me ba anti akua me ba cho dua na so oboye na enam so mo ja aware no yesese be utiri mu fan a enti amwanku adenti na e ma wuja aware no wo yo ba wakwa wale be ma no ko fa wo fra busia bi mu se oya ade bi na nya be ma no wo ho kwan se okobo abusiafo amane ana krom ho no obi a wo ye ofelefo e bia papa sofo yiti hoyi o de akoto sofo ye ni papa sofo me yire tu anamo bi a mani nya den enje ho maka eye ba ko mienu miensa maka wonte ase me hwe a wo na wo ye nyankopon enam sini wo man mu me de mensem ba be down no wa fra okunu na anyesa wa anyesa me mabusia mu nso a me bra na te ho no mo mfra me bra na mbisa me bra na me sister to mo mfra mbisa se wo de me complain abada koro pese mo me ba na mo be wale no ko ade chia wo ne we akoda ade akua wan ni titi ni ye bra na madamfo won me ni ye nyina na yetena se hwo ne papa na to me second born no edin won eti mo ana bra ne so oyale enti ope obebi obesa ne ho yale ana me so me ni mai bi ba mama kan kire me mama kan kire me kunu na ansa na wo ba ankofa bibi foforo amba ena su yo bra ne be si Johnson so me kan kire bra ne be si Johnson ona de ne ka akofa na de ne na okunu so wo ka kire ne se titi bra ne ko ya akoni ngoko me meti wo me nim ngoko o de bra na akoni ngoko ko da na idua e ko anto anya ma ko da na idua me nim ho e de bra ne ko ayi ni ngo pram bosom kasie bi wo ho ye so ko ye bra ne se ba bia mi tu na mo ko ye e no obubodi no emi no obubodi na ya resa no ba bia mi tu na ono di mi tu na mo ko ye e bi no no atiefo mu tie me Baby, I'm tired of more coin. I know what I'm going to talk about. Every year, oh, free machi. Say, Titi, no, then buy. Now, what I'm ready now to come. Now, the need. Now, Bema didn't see come or say, for 2 months, 70 million. Nobody. I never come back. One a catcher say, or need Titi da.
ena ne hu sane no oyire ne kan yana so bi ne ka kire no kure na bra me ka say akuya asetra na me no tena tama na wo yare madam ente sa ebre ya me na bra bo acha say ho na ho ya de estati say e towo na hu sakraye o na woni wada woni na mu jijie bia wo eye wasemu enti no ofa unim ye bisa o question a wo kasa ne tentente ye hu ba bi e kwakosi me say wo yire na ka kire o say titi ne da ena ne hu sane no me pa cho ane time be no kansa asem ne kire o ebra me ka say so ne be ma bia na da ena o say o ene de me kasa de wo mu ne say titi ebra okunu eye ne ma na papa no one ni jaye ni titi ena ye nipa one ne ye de enante ena titi kura ko high dan o high store e wa dum e de ama no ante akuya titi ye wo x onye me bibia oni titi nya hwe da ante akuya oya madam fo onye me bibia oni ne nya hwe da hwe obetena se kofi ni watch man ni de entina me pese kofi so e obi a madam o hwe ba bia tena papa we to aso kasa mitio aja boku meba mami ntio yire meba mitio papa we na metene bra fie wo ni nyina oba e obekan metene bra fie wo madoma enipa na metene so no ye kofi na me ko rent dan e na agent ne gi misika edwane ye etema me ho e be kire me ana me hu kofi no so ope me no so ono kura otifie bi mu but mine no wa abrochire ena ode na atena mo so onhwe fie no etimetimi ayi me niam betena ne nche na me de aye den na me de apɛ dan ana me so yo me kotena kofi ne nche eti papa yi ebe yie no obehu me wo efi ho satam na me ni kofi ne ye den e wo ho eti efi ho fo ne frɛ ne da ena me so me frɛ ne da eneja me wo mu ana me nya adan ena me tu kotena bo ho nti me tu kotena bo ho no me wo ho ana me hu se number bi frɛ me peke papa no so ma ba fi o ne so ni wona me so ho de se wonim se eya ho kire bi na de me e betena ho nti ma firi akotena bo ho ena so oba me nchen na me so yo ena oba ye na me ko market mpo na me twen no oba ye na tintin ne tietie o nyina se o pese obi sa me se me ni kofi ne da so wo wana yi no me so kofi de me ne na ye den ye jai ana so opese o ye den o wale me na me so me ni obi a nye den eni wo sesi aye kan ete so opese o wale me dia me mebisa maame no obra ye na me kwotena ne fi o mebisa ne nsem bi me bisa na maame no so bra yi dia o kaso betimi aka na nsem straight a kire me a no oboa efise akra no obo ne bra mba kuma se ha akra no obo ne bra enti no me se me do ne dia metimi akoba se ono be gina mu edi adanse ama me de ochina bi no be nipa hunu ana papa yi tu ni man te akua me bre ni nti no me ba ma me ntwa no tofa 3 days time no na papa yi baaye o so opem onto baaye obeda me dem 1 week mun bisa no se satam na me age sen na mo 36 years o da me dem satam 1 week na me nko me da me ti ame de me ho be ma bi abebo me puno mu da eti me ka che se daddy so wo so be wale me ma bo am ho pese me koto prot ba so wo so be wale ye nto prot na yensi dan enu mbo mbebo aye ana o se okay me wo ana frɛ me so oba makonya prot no bi wo ba su huma manya prot mi yo ho but me pese me ye den me tuaka ana me so tuaka me ma wanwia sika na masama wa bo sika na mama cement sika ye den aka ho to de tuaka but me de obi fie tena de me akua de me nya ready se metena obi fie bi eto to prot me ne kasa sa nto wie no de nencha no edencha no be kire me bisa ne se ho na me kan anwia sika ma no ana man kan abo sika ma me ma na anwia anti akua ni bibi na no ajaba ye wan kasa japade no nyo no na ye ye o wo se de wo kan nyina na no be kan ni nyina ba de wo kan se me ba man ko fa be ma me ba de wo kan se aware na gua anti akua we ko da net dem ma me ba wo de be ma we tena ye na japade be na so wa ye me ye hwe unya to plot there be container pen na my plot na container ni sisu no hwan dia quarter plot na na me say hwan dia me say hwan dia na dia ama me say for container sia se kura nkrofo de omniema sisi nti se nana na eje eja boku asase na wo ka se nana ne de chair mo no on fa bibia nche ye na adanse wo mu say nipa wo twatra quarter plot no abesu on say waji atu mi say abrante na ye friend se kofi no na me ne na wo ha woni na jai ansa na me dai kumasi tunkran small journey wutimi invite abrante na ba mi fie bibi woni so
Titi no. So for the 2 no. Bibi wa papa we tu. Papa we tu otwa. Na Kofi. 36 years man temp na da. 52 years. Emema be num. You see if you be papa we say so dia. And I'm starting some year research because a hono watana. And no mo ka so enipa asmasi na nipa no we. Enipa asmasi am say oh sir. And na san crofon wodi wo mo ba me fie. Ama me no mo to nsa di. And what you my brother, my bema, me no tell na my family for my boy. And you know that. But then you grab us. What say? But then you grab us. Sabi. What free mo? Set up ko ade. Ya don mi ama wana ade. Ya don mi ama. Tama papa no. Jai de okeka no. Mami. Jai. And no na wa ka me no si jap. Ada na tell me si fie ni de. Ma nya me ma na ma ye koye ye no. Ma nya me ma sem. E na ye adwuma. Na ye ye kan ye. Me sabi bread asa. Enye wo so nware mi a. Na mbisa na amamre. Eniema eya amamre no. Fabra mi. Bibia ni wa me de ma awale na gu. Anya kusasefo madaroma mesremo eni de no si di mutie me kusasefo sa ware kusasi ni ba yes ofri wachi ni mema de da mo akasa masumo o ansa me ka se kofi watoto no ansa fe de waje to se kofi ya de husband ewi a chire no kofi no eba mi fie be di titi betra mi fie bora fe na minim da me ne to nsa didi me de tra me ka mu akwa ba bibiara ni na se me yere se wo yo bi a wabo ade pei e ko wi a chire asa na obeka se titi aya ne mpana madaro makusase fo me sremo me to mo nsa from ba bibiara obi a wo se kusase hiro gana panifo se ware kusase ni ba ye na ho ade awie no ofiri ba ma achi ene ni kunu no me de da wa fa me ankoda kusase mama mratia madaro Monsha na mo fa yi entu aye kusasefo akua opaku wagumo nimu ase akua asa wagumo wafiri bako tsom abusiam wagumo nimu ase akua yobi a woni mema de wagu kusasefo ani ase we ni pa me de data na me de japade de japade na obi a no ware wa na yare de de me japade okay Nyankopon be hu mo bo enye fie asem na me ka me se so woni me jaya fa mamre ne ma enye bibia na me hwehwe wobusiafo atiefo mutio mo abani tia se de ni wuo ana odi atuga sam Ghana police fo mo ma babo me ho ban se de ababa wai oni me kasa wo se ni wuo na so obi kasa obeku a dia na amamre bu e kire dia na Ghana mara e kire sa madaro ma me sre mo more na me nya me fa ahudi ababa wai wo tete me wo ha me wo de member se ha me wo me akata me fie a me tie madaro ma panifo momo ame bema be na ode ne baba dem awia okunu dem wa bodam afidie ro na da so se bema ne ne meda wo me dem ana da hoyi se o challenge so de wo bodo keda ye bodo Doggy ne kusasi ni ba ye bodo Doggy me de beto so ame ahwe wakwa wale ashakawa eti me kodaka akwam ne bo papa waje utirade o papa waje utirade mo hwe o ni suba na no wada na die no atiefo ni suba ne ho ade ne nyamna me kototo ne ma o wo ho ade nyam na me kototo ne ma minya kusasi ni ona kira be sade sitie ana me disika ba wabusuafo enye 5 million am de ba wabusuafo efie seni efie dubionu ni akire ni me ye wo ho ade me ne wa ntwempana me ye wo ho ade me ne wa ntwempana wona wo kira wabusia mu enye me wo papa enu nuanom na je niema sika kototo ne ma kasa bebreba ya mu akasa die biem pa na kusasifo mama me so be free pusika so ye dede kasa bebreba ya mu akasa ye ne ho ade ye ne ho ade wo na ko tot me ya santini enyam na mkototo kusasifo e ho ade ne ba eye kodjo a wati pipi so eye akua ni nua bema wore na kototo amamre won kan chen se betua de ntie na se betua de ntie kura pa ese se midan me no dam wode bema bem no be bo Doggy ya cha na maje midan ese se oba no be bo Doggy mini kunu midan ese se wode bema ba no be bo Doggy mini kunu ma wale ku foye wa wale egu afa ne ma ne bra eniema kusati fo mu ja wale amode ba mo famra me men kan sa hwe emoja na ye koye ma wale te sade ye ko eye abusumfie no sa ne ma no mra me maye fo nkola 9 mo meye nkola 9 o se ne maye fo nkola 9 obi ane ne kusase fo amamre no a mo ye digu aware no mo meye utimi sore man kofa wa free ayi enipa na mde o mo ba ye ba ye wo ho ade se kusase fo mo sore na mo nya ye ware mo na sore se me ne ba ma akoda ye jaya wona wakwa wale na wo yo ba bia wo kusase fo ani mo ajaboku eye kusase fo ani ajaboku me ya santinia mi ya sisi fo akam ko wale o ma nya ho ade
Maria ho de wo kusasi wo sika na wo kapre o de kasa oba de sade mu ni sade kusasi fo ma bi no sitia sabi kusasi fo ma moda roma mu ranko no wo kuba ni mo sia dwaman aden wo ya tama fo no te ho no mo no be ma mbacho te sen ofa ben ade no mame ofa mbacho ben we no mame ete sen ayo mbacho fro sen efra mahama wo de ne sister Akuya mini aba wunu aba ne Akuya kusase amamre mu se be ma ya oba ho ade na aware ni gu ade na mamamre mu ye di gu aware no akra me ne se kusase mamre mu no o ware ya first one ojan pito aponche me ka se waye no ho ade waye sa confirm ni pito ni we na wie no sa aware ni gu a de na se mo ye me hu se akan amamre mu no sa aware egu a oba e de be ma ne nsa ekoma no so mo sinsan wo court ya court akwa akotwetwam kusase de na ya mo ye kire sa aware egu usase de wotua nantwie ne dia ano de ye gene to mo se wa ware no so ti asio no wantua nantwie no ama busiafo na ngena ndia na yakwa se bia yese ye gene to mo se no kuno de so awade jaye ba ahono de ani hwe wo hono ma ere okay na se aware we na be ma se megyae wo ba se megyae no automatically no aware na gu ana sara mama mmiri mo kire ye kire be ma ne se meba bisa o question de me pese mi hu ni ya no ma me mpacho sa na te ana nya se onu na ntue na ntwe no aware no automatically agu enye se bia wantua na ntwe no nko a me kire ye kire ne se ye ere ye nuafo ya nya aso wo na wo kwafa na baaye nti wo akwafa na aba no munim sa ware na guwa wo ware ne bia mu a fa no koma abusiafo ama wo mohuni sisi de amwa yede mo agya bibia okay tese abusiafo ne wo hemfa o mo ofie ehemfa esirem matinti ejapoko why ready so obeko sirim mini problem ben mike ne mame me pato mini problem say sa kwan no so ne fa na kusase for ejai mema ya ware wo mu a mini problem me be me pato why ready amamre no ene wonyama ejati dia meka no tie dia meka no wo kasa mu na kusase ena kusase oyiri ni de Akuya why ro na kusase for ena ade na abeso yesa very bad no very bad menya sa men keka nsem sa asa eja meba me mo abisa no asa opese wo ka nsem e decide tribe ni nyina which is very bad eti boy yiri ni din e ka nsem na jai kusase no e kire sen boy yiri ni din ka nsem na jai kusase otu wo yiri bo dia wo din ejapoku won ka asantefo asa opese de sign tribe ni nyina no e kire sen eno na ma wasem ye da na anti Akuya mbacho why ready say ukunu ka se munko sirim na munko gu aware na wo de ne beko fie asa na asa obebisa me no me bacho why ready say okay gina hakra o ka se yenko a mate nti eja mbacho na asa ubisa wa konta na sema edi asema e person bisa ne se wa ka se your sister na bojama wa chene niam bebre ho no mo bisa de ma me say abusia ni ben na obana amane bisa no na te wonchen no akonta hwan na obana me pam chow makonta ya anu yeni die wo mu ni say aba no wo yare yempo a na ye wuo no oba na ka kire me say awale na waba no sabi oni obia oyebusuani se eye yare o se ye de yo me kwa akọbọ na mane busuan se oyare efie num ni atie no busuani be na me ne kọbọ na mane se me yire na me be ware no oyare me nka se wuni abusia anti Akuya wo no kuna ye mame no branka sa akonta mitimu so ora ho pa desie tan eni enyan etimu ma ye nye dese se de be ma ni hia wunua na ode ne ba fie be ye ne ho ade no wo mo na ko mo kwan so mo se yentimi ntoa so a kwan se ye fa so a emu bete na ajapade ewom aware egu a ye che ajapade ye nka so oba na ba aware wo ja aware enti no won kwakwa aware egu a ye che ajapade be ma yi kende e me de ne se ohia wo ba no onsi ne fie eti se ensuo kura na oba to
anaso osade ma no nomye ene osi fi a substantial contribution wono so ne chafa ewe japade ni mu etimu nko sirem na monko ya mamra ese na wamomra fie ejapade no se abusuapani abeche amacha ne enyine ye hukwan e befa so ye de befa na obai kofa ne be ma betena nkonko yese na meyire no ene ode be ma ba fie na sansensem ne nyine ntimonye de ese ofa de meka no That was it. The son of Canada, Nasampa, one fan of Quabusia for. Mepancho anu yense nyame me na me ko nyame na me ja no na so oja me ti me ma ya ready sam crofo e twa so do me na me ko ware no na me tia ka skare ne ko me na me ko tia ka skare ti on fa me ko no ko ja me ko me dia me ka se me ja no on fa me ko no ko ja me ase bia ni na won ja no akwa wa ja me no ko wale no obusia fo dia wa ye se opan ne ye ba ko kwajo na wodi anu ko ware se akua ne papa no ware se awale ngu ya Roma ye mamre mu se wo tumi ye bisa na wo be ma no ye be wale Roma fo mpanyimfo Roma asori edimu enti se Roma fo de na wale no o mo be ya wale ama o me wale ko akonta enti mo mayenye de se ewo se wo be fia me ba anti akua de wo bre kan e kire se ewo se be ma ne ko sirem na official no mu ko gu aware no mo mayen fa bufuo enya de ye se bufuo se ya de eti mo mayenye na mamre kwan ne so na mo nko sirem enkonkogu ne se de be ya ebi ni sa ne be ma ewo dem a wo sister kura wo abetwa video ene eda bonten no eti se mo ye no officially anti akua meba o anti akua meba se mo ye no officially no obi ehun sa ware we agu a emema du kura na ade beba wo dem a eye wo tonga so what you say eti enye ne sa na wo sunya wasumdie no so nya ne de ai munyina no ye ready na ya say ya wa ha say me ntime mfa ne ko me na me ko ye ne ho ade me nka se me ja ko fa me ko no ko ja ko ko bo mi ni ho me fa ne ko se me ko ko ja no Sami asantifo amamere mu no me ya asantini so ba so gware we kunu biema oba na de niema ba be ma na busuam se me nware ubie na so so waware so na wafo ba ye chef me ba so on fa me nko me ba offer aden na won so wan twen ama ware no mangu anwia sa na so kwhye oba ka wa se me twen ya nka se kam dada kam nya de se nka me do na ba beta ado oba no ye nyame de waware no ye nyame ma ya sem anu ti na ma me ware da bi oba no enyankopo onye oba no na doctor one na hwe o ya de o hwe me no ano ka tie se conditions mi ni di abonten enye ma bebre o chekere me no enne ma me ye dai me ko fa oba me de ware eti me ko hwini so me fa oba no enye se nenya wasumdwe me fa na me ya no ho ade because me nim say ma ware eti so de me be ko a o fa me ko no ko ja me odo be ko ye be hwe ho ase ye be to ase no ko ja me asem bia ni ho ka go afidie no mo oba so wo be ma wo me dem ho no mo a enye wo yire ne me emba ho awale na gu ono wo yire na tie so wo pe a ye nko abusiafo modesha na mbefa ye no ye dwamambo ni mintimi me de mo ade aye den abremu asem mfa na asem ko ajaboku yiri wani da so wo mo san pe no ope me papa o ka jam sasa me be tie fo ani ahwefo se mo betia kasa bebre ba me kanya no enye ajapade ho asem ne ye ka me na minim amamere any moja makangu from enunti ena me si oba no onfa me nko no nko jamin enye japade ho asem enye awale a wose wa jamin ene ha me ya mi se ni se enye broken ha enye broken ha na moja wifi enye broken ha onfa me nko na amamre na ye onfa me nko na onko yi amamre no asa aja boko ye ante akua meme de asundua asem na me kan o se wo de be ma be ba wo dem na wukuni onim sa ware ni nwi nti obetete wo no enti ma ye hwe na ye hwe mo asem ono ne dem ho me dem ho mebo no enya ne dem edan na busa pan na ti abonten no ya che ama obia ye wo ne ma che na sa ne che me bra we ka ho ne che mate na wo panu na be kwa mi ensiesia wo be che dan wo wasi na mi won Canada en kana pro to busim da wo ye ko twini yakobon be busa ono kana no ye mahi wo bra mi ensiesia ware nipa ne yare wo ba ya so ba be che dan kusa tini we yakobon be busa wo ya kusa se wo santire no wakonta no ni din mon ka santire no pa anunti ana mi wa ba se sabiare mi ba do ma gadi be ma ba be de ma na Doggy mi ma do ma gadi be ma ba be de ma na Doggy no shiniba kusase fo agu o mani mase akonta minya be ka ba wo de me be sidan ame ya do ba Doggy bia ni ne ma me wo
Me ye prebe ni intra. Me ye prebe ni intra. Wọ́n sẹ́ mi stress ra deɛ. Ma wɔre wɔ ha kora obi a me responsible man. Ma wɔre me obi a me da kan mu na si na wuti me bɔ Doggy. Obi a me si da ye bɔ Doggy. Ɛna me ye kohini. Me ye kohini akoma si da ye bɔ Doggy. Kusa si ni ba. Me si da ye bɔ Doggy wo ka cha me ye kohini. Wo ye fo te so. Why? Ma wo do be du. Opa say ye ma ya. Wo ba video so be ye pie wa ha. Kohini ba. Wo ye kohini pa. Wo Wapa wanyana kasa hiye papa. Mi wuna famifie. Mi wuna famifie. Kuni ya mama na hon. Wana ebu sankra prato da. Wana ebu sankra prato goda. Afuwa. Oka na do dika waro. Mama su. Mama su. Hey, mama pata, mama swani mama me. Hey. Atebia. Dabi. Kana pani fo me Ghana mpanifo mo hwɛ de asie ababa wa kusasi ni ba no a on bodo Doggy woni kunachi no afa de awi ache no mo hwɛ de ekoso mi nya twe Tusa ye bɔ Doggy me kansa wo nya adwuma o me se wo free ma chini me ma de da ɛne me se empo wa otwa me anya sɛ ha ne mo a kameti osim ya kusati na mpa mo hu sɛ de soro hɔ nsɛm sitie mo hu sɛ de kusasi fo asɛm na me mo hu sɛ de sitie atutu asɛm ki me kyɛ mo yɛ de ekoso Ghana panifo mo mra ma jime Ghana panifo mo mra ba bo esansa matini aditi masidan abi ya babo Doggy wo mi na wasi wabusa wabusa gra protona wa de beton gra sema ujewe wa de beton gra sema wo kapre mi no ba o se me agime abecha asase obusi apanyin ne ka wo di na o ba bi ya ka wa apanyin obi ya de o ye akusase no azeba ba akua no amore na je ne ho de aye boko ho ade wa sia ide ojan na ware ye do ojan na ware what are you mama ye do ojan na ware abia pa mo yo o so abumi Ghana panifo Antiquia Nana mo fa nte kuya mpie Nana mo fa ni mpie mo fa ba ni mpie mame mo fa ba ni mpie Ghana panifo mo fa ni mpie Nyankopon wona me boafo Ghana panifo ene afidie so panifo munyina mo kambom na mo amen se se dia bo hwade yakoso ya eni ayedin podaro ma sremo eni die mo se dia me kan ya ne me boa me bu kotoda o man pani bahama modaro mo muna munim amamra ni amane na se ko ware oba nesi oba ya no ho ade nesi oba ne de bema eba ono akasa ne kuru de nesi ko kan so oba bu mi o studio ha Ghana panifo mu kubi mame ku wadi diamo abromiso Ghana panifo mu kumi mame o abromiso kusati fo ni kumi o kese kwayo mo de me faso de Ghana panifo me do base o man pani mahama panifo aka bi ewo mu madaro mama kome mame ku we die Nyankopon de Ghana panifo ko kama koma na me kome mame de me kan se me boa adanse ya na de da so do me da mase Ghana panifo se mo tie bi sufre no mo hwa ama me ama asundwe ada de bia asundwe wo me da mase o man panifo Ghana panifo ane TV studio be sremo mu nyina mo ame na asundwe mra madaro mame da mase asambeni ajapoku tenase fanti ku yabreme fanere ne betenase mame toto atare ni mu fanti ku yabetenase mame fanti ku ya mane metenase mame na senka bema ene sore eholdi oba seya enko oba ebeya ode na national television oba besia wetimi aso bema mu bema bo anti akuya betenase mame betenase
Auntie Akuya wanya de o. Me pa cho mo fam che mama pa. Wanya de o. Wanya de bako. Wanya de national television. Auntie Akuya oni bibi. Sanka bema e na sorry to share wo so a. Enka sabi police gina ha o. Now me ba nyabotre mame. Nyabotre. Auntie Akuya nyabotre mame nkasa. Now obabasie timi so bema bo. Etri bema eti se bema ikasa modin mpamro ofia hwan anyini national television o ewiase amansan nyina ehwe wo wapacha wa bonte wanye dan mu ha afi yetie o dia na beka bema ike no oh me bema ike no kasa ni ntie o me patie fo nyina bema ike no me patie fo nyina cho se de si ye no eya akoma ena mai ba sa na eni kwan se ba sa na menye sa nipa ne so bi enti eye yawo na me dia ye TV no so ekwa chichi me pa obi acho mu amote ha nyinara me pa mu nyina acho na me pa mpanyimfo nyina acho makobu kotodwa pa na acho wo se manye ne eye bufuo ene eba ye na me yesa ento mo fa nche me be ma na odi se di no so no na tiwe ni mi ono de me mpa na acho adentia de bida dentia de waye me ne chance ono mo mepa me macho nyame na mepa na acho mo de esese me de because physical abuse and our abuse no madam so wonu obi timi tena 36 years age na ma betwa 50 na sa ba makro ne ka che me se me fa na chia ya papa me koda na tedam a epono ni ano na tedam papa we ya bo me manim wo TV me phone no so mo pa me famra na mo hwe ni nyina ya wale mu nsem wa anya charge bia mo me se obi adi me yere na se me se adi me yere na se me wo de bia obi de yere adenti na tama me koda na tedam a epono na ano no obi ankodi ni mate ya besi dan ya to mu tasa na menya ba bi da no na obi di me menye kunu sese a menye kunu eti menya ba ma bia metimi amana be mate nti e ben hwe na moya amamre no na obi ade no ho why all right ajaboku ma yenhwe na yento aso mfiri ho why me de etiefo ne ahwefo ene Ghana mpanimfo sane mu hu ye ewo TV so a obayi ebobumi tipam anya we ni de dinkai wona ne mpana the same thing a course mate chaso malidi ampacho bre mame ene eyare ho da papa na ewiase wa ho se wo ko ware na wo ye ne tenten asa na esie what the hesti just wo hu wo be ya ere no ho ofe kama sister Akuya no ho ofe but ohun na kiki wa mi sep wan hwehwe se di ositie mame nkama sem pacho so ahunu wan hwehwem ahunu ni su ene ne ban ene ni su ban abre ne ho ahwan mu nyina no wan hwehwem ena wode kokko ware ya aware ni mu nsem de emse ye nyina ya te ye hunu se de esikoye na odi mrika na chasa se unim se said wo kan na kusasi sabi wo di opoku nti wa hunu onsoso nkrofo ni bi ya nka wakoma beto yem sort ase ena odi mrika ena wakwa ware ena aware ni mu nsem de noa bi ne yahuhu no wo hese ye na media me kan se ejapoku wo case ba oni abotre wonim aware se de esitie ana otimi hu se ni nyina mu no na koma eye ne ya broken heart afa papa yi wontimi na nya sa na ya de eye de na no oba atena na asema ba se bi so obo adwaman so oye den no wodimi ka hu akwa ware you see wodimi ka hu sanka opa wo ba yi e bia nka ba fisem ha sei no nka betimi aka ama maka bom se de wo kase wonchi akra wo ye medofo ne de keke ka wo bia wo entasu kokko wo nanum so ojaiti fufuo etinka bia Akuya de wa ye bia no wo pe wa de anka wa bedru afisem mpanimfo anim de enka ye be ka ama na bom ba de mirika hu akwa ware e che se wo no aware no enya ona wo ye ya no akwaware wo yare enti ade nka bi kra nka koye no ho ade nkoye wedding na nka eja wo so oba bi metena wo nchen a na nka akwa akosi se so di mirika hu akwaware enti emfom so no dodo na no efiri eja poku na de ade ya ni ne de kika ono na pe so ati ase eni ti wo kwaware no wa mi se obi a se sister Akuya nkwa na ope no se no wanya akwaware na wie eti wonkwa no nkonko ya asede no wo ka kire ni se ma wo ka kire ni se wonkon oba no enkonko jaa na wo se da bi jiso oba ni bejao na ahwe oba ye ni ase ote ya mame wo ko jaa ni seseye no eni ti wo na wo pe wo fa ahodie eja poku
kokromu ho na amamre bi e wo ho no bi atete ho firi wo na edan a mosie ajapade na mosie no edo so yahwe e de ama obia se de na koma sipe na asem fa na asem wa na wo pe na akoba ne sei editi ya bru o ye du atem o ye odani o wa na wo pe wo nto obu ase nware editi wa nto obu ase nso anyai eno asa to obu ase o anto wansa to obu ase akọware foforo editi yenyai de your friend say wa ware no nko krom ho na yes eno ekrom ho na obekọ no so ya asem just nana je producer say di na chi nyasa papa we nko adru for hwe na konta impo de ekoso no just some producers di na chi na akọ bua na ma awariji na awarija ye na baso enya sa de a ene agro bi ne yedie ma me da se pa me da se nti ma me fancy na Matia Raya ura set opoku ene ne yere akua ene ma akoso kakra o ene ma akoso pa wa ha ensam no mi tie nsam no mu no na mi hu se aduru ba bi a poku de yawo ya ade bi se wo pene so bre bi e ma wo mo che japade no a na kire se enka ho no de wo te ase se woni akua ntam ate go se japade de bra ye be che japade no na ya pene so se ye gai Nemom nyina to the same area, the same house, the same environment. Ena poku wakwaware. Wakheda kwhye oba ka asa ne omo boy amane yi. Am oba ne tene baabi, wo no yira beta. Ena motemo baabi no oba nso nko tene baabi. Na ne ya wo sesie ya ekoso sesie ya oba no a. Wone ne nyina te na oba no nso akofa beema no. Eno na ma poku gye ne ho a enye ento hwemu a na oda so edo ababai na mamfrebo ma menka sa asem we nkyere ma no mesra mo anidie mu ema sare nyame bo mo no so oba ya ade ma ne tra so na beema na nya akoma a obema beema na koda afiase no kura ne se akuya anya ade ofia ha ensam na ye keka nyina no ye kan nyina no ye ka dwaman de ato beema so a anya niwuo dodo etese oba ye kapa bemma ede no nya ni wo bebre ye heda nka ho asem bebre etese ma eno na ba na amamma no obi ka bibi afa ho a no wanya akukuoduro ka bibi hwe de kwa so ha sesei no de ma me di sister no ho yaw ne se bemma na kwaware wogi adanse esa wakwaware se wanya ukuru biu eno nti na wo de wo pa ho wo ye na sete saade a ede na esi abehyew mu a asa wo pese wo che bemma we ewa afidie yi so obe hodu bemma yi wo so no oba wote sa no na ware mu mbe ya na bemma no so to ne nsa wo oba wa ho de ne bemma de ne se ne bemma ahode ne se enti de sister ne ye ne ha no e ma me hu se sa suban we na no ne abrantie ware dia ene e said poku memo mo bemma na wabre abade we oba wote say hwe anya de esre nyina na yeska wo anya sanse nyina so ba wo ofe na wo subanya ene wa ho ofe no ye hunu sa na ye besi aka ho asem ba ma na ya de anya kiya be ka bia kire no ba suban no yi na di wa hananye oba de ko hodu ba ma atwene sai se ba bi aduru ye ana ba mai anka fie na woni na nko ahye dem na wa anya butre na dwa anka ba mai ko da afiase a wo na ode na koto afiase o anu na ya na kan se wonsa kwa na wano nso aba yesi wano ba na wonsa nso aba enti sa wo ye be masa na wo bo wano so na huna na wo na wayo because ne oya na ha na nye man from poma ye nka ne ntu ma ne bifo ma ne bi kura kuma bone na se oba ho kwa bare na kura kuma ete sa wa bare ye ntumi nye ye be ma bie nu ha oba soso ne ma ete sa so oba be bo be ma minim na fidie su kura wansu ahamponi yo na dem said boku kafra nya hwe na mmo no so bepe yese kontoa na pe na homa eso ne kon me das man fem poma da me da se ewusia ye ko no me ka kire o wo ntokwa esi wo video ha ntokwa nkasa ye maame abeyi ne ho ano na medikan kai broken heart count ye papa we nya broken heart because according to ye maame no so no no ne say ja omo eja relationship you don cast
omo ejai enti obi a oni me ejai die ebeba ne se na beba be wu be ma fufu eja wo feel jealous wo ho wo nie wakwa kwale oba afufuro e de aba fie ho ejapade me no na eye enti eja wo de me di amame enti se be ma beba fie ho o ma fie ho wo de wa asem wa like wo de fa ho be because wakwa yo oba fufu ahye ne kawa wakwa yo oba fufu ho agi asanso ahye ne kawa e de na betena fie ho bi o enti ye papa asem na no obechirechire mu na afei na ejameti ase yi o oba na ase afei na menye de meti na siye because wakwa wale fufu according to oba no hu ne say eja omo tribe na so omo amamre no e kire say se wanfa na ntwie amba me ye oba ho ade de a oja ye nya afei na famensa ble me fame de and no lie omo nya sa de this is yam according to oba no onu no hu ne say oni na ejai onu no hu ne say eso fo be ma fufu na makwa fufu be ma fufu be fi o na eja wo ti jealous ade e bo kin ata na say de na so ye ma me so wanya ade o ye ma me wanya ade ba ko be bia me di ne ho ya pa ne say oni ye papa eku e wo studio ase wanya ade ne die because wa ba be da usuba edi so wonye sampo a ya ye hwe on ye be ka se a wo ba we die umbu wo kra we kire se woni be ma no wa ha woni be uvim na aka se nti be ma no kwa akoka bibi kwa na ye beti na di because of dia yehu sisi ayi wa ha se no nti ye ma me so efe bi no so anye de wanya ade na ye papa nso se tribe obi menfo obi tribe nye den and criticizing and say and our tribe I say and our tribe I say who the sign tribe ni nia enye se tribe bia ye wade a ye ma make kasa no wan ka asantifo like one yes specific and ka say asantifo ni obo within direct because wona wafom enya asantifo ni anaye de afom ena enye kosasifo ni anaye de afom ye ma me specifically ena waye de wafom wo enti no focus wo no so men kwa ko focus wo bi fufu se na akosasi focus de wi a wakasa no wanya ade MFK kache ni a still na ye papa no ka wanya ade nti yesre ye pa mo chow hodie ye papa anya ade nti story we asema sisi ano aba wo ho no ya na ye nti ase no wa ye ma me se be ma no anhwankwale no wesi ye nchiremu a ye ma me so ka no se nsi ye no oboa wangwa wale no wonsiye na sisi ano ye pese odi oba no ekọ na ebusuafo fie na eja obia gitumu se awale no I cast awale no mo ejai obia betimi akọ be oyede opese okobia so opa obetimi de mema 10 abafie ho edi ntino sisi ano eno ena epese ye tackle ni ehu ni sa awale jaya ayede awale no omo egu no na asumde etimi ayede etimi abentebusia story we bibi bia be sanso efi etire edi abebi amedi ebeba besomo na make us ha egusa emergency Ghana TV we always bring you the best yeah dear we always bring you the best share this so subscribe na like it now do comment so about comment section as the catch mami sc anything any me din ebusia ye be sanso edi nhyiemu e wa hebio makram